dam chiang na mo thong ni ko langa pur ni ko le ni riat jiang lei thong chim nak in nan kut kanin tlei than ha mai mun thabor si Tidim peng chung lampi agok ni pol chu PDF zolan ni anrem liao chiaram tal in maram hun kip a ruapi atam I thakhat liang chung arok changmi tidim peng khwa pakhat le pakhat pe tlai nak lampi pol chu anrem choma kong chim brother hu chung tal zata few PDF zolan sin in thai si India Myanmaram ri in tidim peng chung pe tlai nak lampi asimi pol len tlang tuito suangzang kaptel saizang tidim saizang wangte phunum khwa lampi poli tidim peng in sagai rom chan kali khopi pe tlai nak a bepi in anman mi pimpi lampi tui vial tui sau lampi pol chu amin ruang a pol chu min ha hi kani chei pai I kani choma tia ZFU PDF zolan in choma wei tu ni anchim Oto lampi chiu khata hin leimin ruang a aruak nak a I chiu khata hin tlang chung in atla mi tia tam tuk ruang a aruak nak song a kanrem chia nak lampi pola chun moto akal khau chang I kanrem diri lau nak huna hin leimin chu a lau na in anal tuk cha a moto akal khauri lau lampi aruak nak hi thakhat ling asit chang tia ZFU PDF zolan in tongwa ngei tu ko thoni ni achim mizapi ni khwa pakhat le pakhat kar moto lampi pol hi tongte in anjul khonak ding cha a arok ni lampi pol chu PDF zolan ni JCB in anrem chuama atu bantuk in khwa pakhat le pakhat pe khai nak lampi pol arok mi ronga hin thilmanaka I biaknak le sise chatni sise tol chumi hani kal ane har ngai tia thai si Choram tal in Myanmar hun ke pa tol chungmi ni cholet na kong a haran ton liao asi I lampi kan rep na ka hin tol chungmin ha sin in tangka kan khol lau mi bom chan tun ha ni an kan bom nak tangka in hirian hi kan tuan choma mi asi tia ZFU PDF zolan in twamba ngai tu ko thoni ni chun achim tukum chu ruati tlak aton cha a lampi arok chin lang mang sol lai di kan phang I pezul in lampi rek nak rian hi kan kalpi lai cha a bom chan akan du mi mizapi ni nan kan bom chan kho tia ZFU PDF zolan ni nol nak song an tua chi Olabor mi Myanmar Zampur chu fakpi in dan tatna kampe halai tia Mizoram Chief Minister ni achim India Mizoram Rampur chung a adormi Myanmar Zamha chung in Olabor mi pau chu fakpi in dan tatna kampe halai tia Mizoram Chief Minister Uladu Omani achim Junikulani Ruka Mizoram Rampul Aphan mi India Foreign Ministry Joint Secretary Surinder Bhagatli Uladu Ma Zungkhan a Tomberu anak an ngei I Memorial Zamkong he petlai in Zaipai nak an ngei naka atu bantuk in achim hi asi Memorial Zamhalak a hin chiu khachu thate in arak idor mi zong anum bantuk in chiu khatu chu Memoram aboi hi chan tha a ilak in ramri a du pau in lu chua Mizoram ramkul ni kan ngei mi phunglam abor mi zong anum I nolabor mi pol chu fakpi in dan tatna kan pek lai tia Uladu mani achim chupin a Myanmar India ramri lon in Mizoram ramkul chung I alud mi pol zong hi Mizoram anum chung chu Myanmar mi sinak IND hapungtin fimpiak ha a athalai chun Mizoram ramkul chung a razam in ador mi Myanmar rampau chu Aralai mi July Tlathok in Ankong Lamklingte in Kanlak Changha Lai Tia Mizoram Chief Minister Puladu Omani Chun Achim Atu Tianga Hin Mizoram Ramput Chung A Myanmar Zam Thongsom Thum Leng An Tia Thai Si Hagan Peng Chung KTV Le DJ Barvel Te Chu Chan Rikiam Lau Khardi Ding in KIO Ni Nolan Chua Kachir Ramkul Hagan Peng Chung I Aung Mi KTV le DJ Barvel te chu rithai si tong tham in nop nak I an man tuk cha a aralai mi juni som thum ni thok in
Changrikhia umlo khardi ding in Kachin Independence Organization KIO ni nolan chua kong Kachin thongjap nak ni anlang ter pagan pengchung I aummi KTV le DJ bar pola hin minau pol nupi pasal angai changmi pol le cholet tu pol ni rithai si du pau in antong tham I anun arok mi antam tuk ruang a Changrikhia umlo in an khar hi asi tia tol chungmi ni an chim KTV le DJ bar vialte hi KIO ni an khardi kandu kau rithai si asimi I Stacy K tamai le Happy Water Pol atong thammi an tamtuk changruang a atu bantuk in nolan chuami chu kan chawhlan kau asena in mizapi cha a an khamding kandu tangka angai mi hna le no ngai tu pol cha zong a an kham kho kandu dupau in rithai si antong tham I khamnak manglo in nupa solnak anto cha a HIV zot nak song akar ngai chang tia tol chung mi pa pakhat ni the 74 media a achim KIA headquarter nak laiza khopi I aummi KTV le DJ bar vilte zong alwan chia mi kulali ni thok in Changrikhia umlo an khar kong le azul lo mi pau chu fakpi in dan tatnak pirding in Kachin Independence Organization KIO ni nolan rak chua KNDO le tangtipu ni chawka khwa pyu so thi sakhan anlak SSC ruak pathum le meithal zun nga anlak chi tanei dari ramthan palo peng chawka khwa I aummi SSC ral kap kutang pyu so thi sakhan chu Current National Defense Organization KNDO le tol chungsham tlai tangtipu ha ni ka dau in anlak I SSC ral kap le in athimi ruak pathum le meithal zun nga zong anlak chi kong me pengkom battalion pakhat in promwangwei tu pakhat ni achim junikulani seuri jinglei swimya lam pangala chiutluk a chawka khwa I aummi SSC kap kutang pyu so thi sakhan chu Current National Defense Organization KNDO le to chungsham tlai tangti phunha ni luhno in anka I tamthingte in anla kho pyu so thi sakhan la ka dau na ka chun SSC kap lei in athimi ruak pathum le meithal zun nga zong KNDO tangti phunha ni anlak chi kho I atang mi SSC kap chungtal pol chu sakhan chhuat tak in anjam di tia thai si chawka khwa pyu so thi sakhan la ka dau nak chu me pengkom battalion pakhat le Current National Defense Organization KNDO battalion pasari tangti phunha ni kan kalpi mi asi I SSC kap lei in athimi ruak pathum pin a M16A1 meithal zun li AK47 meithal zun khat kwan bompal ruk 5.56 kwan fang thong khat 7.62 kwan fang zale som thum riat kuche bom lunghi le shamnam dang zemaza song kanlak chi kho tia me pengkom battalion pakhat in tongwangwei tu pakhat ni chun achim Paulong peng a kumsom sari pan hi no pakhat chu SSC chungtal pakhat ni nipi chung pezul in atlai sheng panai tari ramthan thawe peng kong Paulong peng kengye chung khwa a kumsom sari pan hi tarnu pakhat chu SSC kap chungtal pakhat ni minhi chung pezul in atlai sheng kong Rosi Women Union RWU thawe ni junikulani rukzan a anthan Pralam Sialmi SSC kapol chu alwan chia juni heli in kulan li tiang kengin chung khwa a umhun an khwar kengin chung khwa an lun ho liawa chun tol chungmi tam dek chu hunhim na kul in anjam hana in angan dam lo mi apasal zau khanding in le ama pumpak zong kumupalai asi changcha a zam lo in a ummi kumsom sari panhi tarnu pakhat chu atu bantuk in tlai shrim aton hi asi tia Rosie Women Union RWU ni anlak ter SSC kap chungtal pakhat ni kumsom sari panhi asi changmi tarnu chu apasal mai a nidhi chung pezul in voinga tiang atlai shrim tu SSC kap pakhat chu kumsom ni liang asi chang I achung leiboi pol ni fongcheti in an au mi asi tia Tleishe matong mi tarnu ni Rosi Women Union RWU a achim Tleishe atong mi nu chu
athil lung le ataksa zot fa na kazual I thate in zau khen a her atu bantuk in menung lung thin keng lo in tarnu atlai shem tu SCCRL ka pa chu fakti in anmo chet kong song Rosi Women Union RWU Chaweni an than mi a an lak der Teya changpeng a unghun khor mi SCC an kan ha I minung panga an thi shamnam tam ngai an lak Tanay tari ram ten teya changpeng mindat kwa I awum mi phungpi siang in a unghun khor mi SCC ral ka po chu tol chung sham klai tang chi phun ha ni lu no in an ka ha cha a SCC ral ka panga an thi I shamnam tam ngai song an lak chi kong Karen National Union KNU Margui Voin District ni an than Junikola ne ruk chu simya lam pakhatluk a mindat khwa pungki siangin a umhun khormi SCCRL kapul chu Karen National Liberation Army KNLA Battalion hei tang I a ummi Division panhi le Rosung Shan Klai Tang Tripun ni Luho in an ka ha tia thai si Chukado Naftan Chunga Chun SCCRL kapanga an ti I Shamnam Tamngai Zong KNLA Tang Tripun ni an lak chi Kampi kar gado nak adi no zale swimyala pathum kluk a mindat kwa chu KNLA tang tripun ha ni tlamtling te in an hum hakho I mindat kwa a umhon khwar mi SCCRL ka pol chu wenwa SCCRL kap sakhan a anzam tia Karen National Union KNU Margui Dagwain District ni an that mi a an lak der Balu peng a puntlam kling lo mi tal in tol chung mi pakua SCC ni an tha na sakaram ten kan balu peng ziko sarkal maram chung a puntlam kling lo mi pakhatal in tol chung mi pakua chu SCC ral kap le an kutang puso tipol ni an shem ha I an tha na kong chun ha peng chung I achul chang mi pu ni an chim junikul le ni thuma khan Wato kwa in ralam sial a chuak mi SCCRL kap le an kutang pyu so chi fon khaza za khastrong chu tabita kwa le changkong khwa a an lu thi shangwan le shrampe du pau in an ka chunhu a juni kulani thum in kulanga tiang ni thum chung a kumtlamping lo mi pakhatal in sol na ngai lo to chung mi pakwa chu SCCRL kap le kutang pyu so chi pol ni an tha na tia thai si SCCRL kap le an kutang pyu so chi pol ni sol na ngai lo mi tol chung mi an tha mi ha chu tabi ta kwa a kumtlam chung lo mi ul izaza kum som nga u au nai kum som li pa nga u te yo chi komya te kum som thum pal li ko kong kwa a u wing kum som nga pathum u chiu wing kum som ruk chung kong kwa a ko tein kum som thum pasari u mya ma kum som li pa nga le Umyo santi in andi lakfon minung pakwa an si I adang minung pakhazong may kang in an tha tia chun ha peng chung I achul chang mi pu ni an chim chupin a ni thum chung ralab sial mi SCCRL kap le an kutang plusu tipo ni chun ko chung mi ha theory pol zong an fir piak ha I anil lo pol zong may in an khang piak ha atu bantuk in SCCRL kap le an kutang plusu tipo ni ralam na sial ronga hin Changkong khwa le apom kam khwa pol in tol chung mi thong ret liang chu a him na kun pol in ralashan ha dia thai si Tama kopi a tol chung mi ha theory a fir tu SCC motor pani an ka I minung pasari an thi magweram ten pakho ku peng Tama kopi chung a tol chung mi ha theory a fir tu SCC ral ka pol ni ani chit mi moto pahnih chu ko chung shem tlai tang ti phun ha ni an ka na I SCCRL ka pasori an thi kong pakho ku People Defence Force PPDF in Tromble Way tu pakhat ni jun ko lasari jing a achim jun ko le ni ru jing lai swimia lam pashat lok a kama khopi chung I tol chung mi anum nak in pol lu ho in theory of fear to SCCRL ka pol ni ani chit mi moto pahnih chu tol chung shem tlai tang ti phun ha ni kama khopi mun ma pakhat a rakbo in an ka tha I minute pasha chung shong kap ni kar ka dau na ka fak chu ka dau na ka chun SCCRL ka pasari an thi I an liam mi ha song an tam ngai tia thai si kama khopi ka dau nak chu pakho ku People Defence Force PPDF
ABSDF number Pathum Kolum Auncho RG Kama Peng Pakapha Tiger Warrior Force TWF Le Tangchi Punhani Uncle Bimi Asitia Wakoku People Defense Force PPDF ni Anthan Hekong Peng Le Nang Chu Peng Kadok Naga SCC Lai in Captain Pakhat Athi Kunal Pakhat ni Liam Fak Atwar Sian Karan ni Ramkul Ramri I Aummi Hekong Peng Kadok Naga Le Siaram Kuchak Lai Nang Chu Peng Kadok Naga SCC Ral Kap Lai in Ralboy Captain Pakhat Athi Kong Le Kunal Pakhat ni Liam Hafak Ngai in Atwar Kong Dromba Waitu ni Anchim Junikul ni Ruk At Hekong Peng Saunan Kekua Lukno in to Chumi Ma Umak in Ukangtu, Essential Kaplea and Tutang, Po National Organization PNO Pito Sipolchu, Hekong PDF number Tongkata Rook Battalion in, Hekong Sky, Predator Drone Force Ni Drone in Bomantlang Kata A, Essential Kap Putang PNO Pito Sip Company Commander Asimi, Captain Nangsai at VE Minong Pangani Clement Duartia Hekong PDF in Shimna Mungay Tuni at Shim Subantuk Chiam in Junikulene Rup A Sharam Kutsak Lay Nang Sukutpi Pan in Ralamasyalmi Isisiral Kapole Rotsung Shantai Punhakar A Kadaw na Afaki Tihatura Mintet na Kapumi Isisiral Kaboy Kunal Emi Angju Dronbom Kakmi ni Atyangsa A Nepido Ankuat Anfabulyaw Asitia Danu People Liberation Army DPLA in Chimna Runay Pakhat ni at Chimve Asisiral Boy Kunal Emi Angchu Aliam Chia Tonghi Lekwa in Tonghi Kulkum Akhan Rakhan Ramkul Pona Chumpeng Bodo Kopong Rakhan Ralkap ni Arakat Hatsa Tonghi Kulakha January ni SCC Lungtlenak in NLD Tawzani Tihatura Mintatnak and Rakri Tia Thai Si Uzin kan Thongchim Nak Chu Mavial in kan Dr. Rilai Lungmali Post Thazang akan Petu Nandi Lakchung Kanelom Tuk Lungmali Post Facebook like follow le YouTube channel subscribe or kan to apyak in kanin song ha